I dobar dan ljudi, dobrodošli na još jednu mapu fasada, to jest ne mapu ljudi, ja skužio da govorim mapu, ne mapu nego epizodu. Dobrodošli na još jednu epizodu mape fasada i uglavnom danas radimo žetvu, ne znam čega ovoga, čekaju nas tamo farmeri, teški i ostala ekipa, pa vidimo se u videu. Ljudi, dobrodošli, dobro jutro. Fino, novo jutro, idemo mi do farme, vidite Ursusa sam tu natovario malo za gvožđe da ga odvezemo, ono što smo pričali u live-u i to, odvežu ga na gvožđe, ne na Ursusa, opa. U tamića sam treba sjeti, ne Ursusa, eto, idemo do farme ljudi, čekaju nas tamo teški ekipa i ostala ekipa i ono rokamo do farme pa da vidimo šta će tamo biti, šta se tamo dešava. Nešto su rekli da treba vršta, gledajte, lijep dan, lijepo vrijeme, lijepo sve čovječe. Znači mora se nešto raditi, kontač ne možemo stalo zvezat, stalo nekog seljakati i moljakati, tak to. Tako da evo, idemo malo do nje da vidimo šta ima. Evo nas, tu smo. Opa. Evo nas. Da će valjda i oni doći. Opa. Evo ljudi, krenuli smo. Da idemo. Kog ima tamo. Vidi ga, evo, gleda. Ima neku. Ima, evo ga. Ide. A vidio me, evo di si Jugi, Šta se ti meni čuljaš iza ovoj nam, iza mog panja, pa nemoj ti misli to, nisi ti to da misliš čovječe, ti si tu da radiš ove teške fizičke poslove, ipak si ti težak čovječe. Evo da mi novi komšija stiže. Kujiš, ne mogu vjerovat, kujiš, ja ga htio samo pozdravit. On me napada, on napada. Di će ovaj parkirat u garažu? Gdje ste ekipa? Pa, bok Mirac, šta ima, pa gdje si Mirac? Šta se radi? A, pa evo, došli smo, idemo radit nešto, šta, danas treba žetvu bacit neku. Pa da, Ugi me je zvao da danas nešto žetva se baca, nemam pojma. Pa meni je teški rekao da pozovem ostale, da. Pa da. Pa ko je sad tu koga zvao? Ma dobro, zvali smo se. Ja sam zvao. Ali smo se, lijepa vila. Dobra, ne vedi. Miraca... Ja ću uzeti prikovice onda, ajde. More, ti to, ja idem kombinirati Jugi, a hoćeš ti isto kombinirati? Hoću, a što si nam ti okrenuo leđa ovaj Mirac? Pa šta je ovo, Ugi, šta si to natvorio već gore? Pa to je Ursus ovaj što ga vodim na željezo za gvožđe naš. A sem ti ode nam Ursuse. Ništa, Ursus, bio si nam dobar. Da, teški, daj popni se na njega, ostavio sam ti malo goriva da ga upališ čovječe, upali ga za zadnji put. Neću, bilo, ostaće bez goriva. Pa nema veze, upali ga, ajde, i onako je gore. A neću, ajde, znam da ti je sisla. Evo, ja ću ti ga upali da ti bude za sjećanje, evo, slušaj ga. Da, ajde, da vidim. Evo ga, pa nema, kod Singerica prede. Dobro, ajde, uzmi si to gorivo, izvuci, ajde, nema veze. Ajmo, daj Ugi, dosta, sad idemo raditi, ajde. Hoćeš bizona ili fara, šta ćeš? Ma može ovo far, koji far, prednji, lijevi? Pa zemi, evo, ne, ja ću, Far, koji far? Pa ovaj lijevi uzmeš. Prednji lijevi, ja. A da, znaš šta ženjemo, Ma nemam pojma. Ma nije bitno, ajde, samo vozi. Čekaj, a kud mi moramo... Teški, daj digni header gore, daj header vučiš po podu. A gle, ovo pak spušta header, Da, čekaj, samo malo. A, ništa, idemo, ljudi, to požet. Evo, lijep sunčan dan, a šta da radimo, Ti je ubije, opet se izgubije. A di je ulaz u njemu, čovječe? Pa tu gore odmah, evo, pa gore, čovječe. Ma ne vidim ja to, čovječe. Vidi ovo far odmah, ovo je travu ženje tu, evo. Šta je ovo?
Ja sam čorav, ne vidim ja ovo čovječe. Nemoj tamo u žito čovječe. A, Gore pa... odi, s gornje strane. Ma kakve gornje strane, Tu nije? možeš preko ovoga polja. A mogla? Pa da, to je naše polje, kužiš, požeto je već. A dobro onda Da, mogla. dečki su neki dan radili, kužiš. O, vidi Mirca čovječe. Pazi Mirac da te ne povuče. Koga će ga povući čovječe, šta briješ ti? Pa ovo od kombajna, ovaj... A, Lula. A, Lula. Nemoj molim te s tim velikim kombajnom samo u kanalu. ma malu šta pali. Nemoj, pa njega ne možemo zaljuljat, kužiš, njega moramo baš ono... Kak se kaže, ono, ga moramo, kužiš. Miš, ja ću uzeti tu jedan dio, kužiš, tako da ti možeš se tu okretat. Kažem ti, doće meni ovaj kamion čovječe. Znaš kakav. Joj, dok to dođe čovječe iz Amerike, pitaj Boga. Jesi to preko Skensa naručio sigurno? Pa da čovječe. Preko koga drugoga? On tima onaj zamazar čovječe. Preko švercara. 7 godina. Zamazar čovječe radi od 0 do 24. To sad nisam ja zapeo, šta je ovo? Ništa ljudi, vršimo ovu njivu čovječe. Ovaj kombaj je glasan, probi mi uči, ja ne znam kako ćete vi to čuti, ali evo, probi mi uči čovječe, ko da nije moje. Upali tišinu. I upali tišinu, pa nema ovaj kombaj tišine, ovo je stara mehanizacija. Upali tišinu i da vidiš šta? Nema to tišine, to nije čulo da nije tišina, šta je to? Ti se vidio, aha, tu se vidi još malo, ajde. Stane još malo, ovo moramo porušiti, čovječe, ogulit ćemo sve kombajne. Sad, ako kupimo ovaj velikog zmaja, čovječe, pa tu nećemo moći s njim proći, kužiš. Ma hoćemo, da, ogulit ćemo čovječe, onda ćemo morat samo za farbu davat čovječe, da radi za farbu. Znači, moramo ono, kužiš to. Ljudi, a vi, ako vam se... Evo, ovo moramo izrezati. Ljudi, a vi ako vam se video svidi, lupite like, ostavite share, bacite komentar i tako to. Ne vidi se, čekaj. Aha, evo, pogodio sam, a. Teški, pa kam hoćeš tad šate vugi s gazu? Čekaj malo, čekaj malo. Pazi mi na Forda, kam hoćeš na Ford? Na šešir sam ti Ma napravio. ne, baš sad čovječe, ovaj teški se patkirao po profesionalac, nema šta će... Pa čekaj malo da ja samo moram istovarit se, imam mali ovaj mjehur, ne ovaj. Pa znao sam, pa nema kombaj mjehur, šta ti je teški? A dobro, kak se zove to tank, ono nešto kao... Bunker. To pa to. Ako je Mirac, bravo Mirac čovječe, teški. Bunker, to je ovo... Teški ko da nije poljoprivrednik čovječe, on zaboravio kak se šta zove čovječe. Norvečizam, kak se zove ta ono riječ, bunker. Gepek. Gepek, da. Sanduk. Sanduk je, strpat ću te u sanduk. Ne, nemoj ti, dovoljno mi je Skens rekao da ima nešto za mene čovječe, nemoj još i ti molim. I posljednja adresa Madagaskar. Mada, čeka da. A maga da ga. Ljudi, gaming polunio. Ljudi, pišite u komentar gaming. Koči. Gaming grip kaže, gaming grip ljudi, u komentar svi gaming grip. Gaming peer. Ma gaming stir čovječe. Kako on to brzo radi s ovim velikim kombajnom. Gaming stir. Nema šta ljudi, evo ova njiva je gotova. Kako smo to brzo odradili, pa ljudi nema. Momci, jel ima još šta momci? Nema, to je to. A gledaj, tu se stavio malo, moram popraviti to. Mirac, jel ima kaj u prikolici? Ima i baš gledam dobre kvalitete, sve. Ajmo. Biće brašna, jel? Dečki, ajmo ovako sad jedan, tako je kod njega da mu istovarimo oba dvojica.
Pa da, ajde. Kako Ajde, ćemo? Mirac, Sram te bilo. Mirac, malo se povuci tam prema Teškom. Ne, sam Ali- ti čekaj Mirac da ja svoje stvorim, onda ti A, ma da, ma nisi fora Teški, Teški! Kaj? Aj stani sa kombajnom da si Jugi napravi sliku odmah. Ma ne može to, kakvu sliku je. Pa fino, za izložbu, za album što radim, čovječe. Ajde, evo ti. A još dok ima kužiš ovaj kombajn dok ga nismo prodali. Aha, Pa, o, Ajde, čekaj, idemo stvari. I to bi otišlo u staro željezo, pa normalno, čovječe, nisam ja. Ajde, to smo riješili. Samo otkinu mi stranicu na prikolici, jao. I evo, ja sam stvorio. Jesi ti Ja sam isto, čovječe, ja sam isto. Koliko imamo toga čovječe u prikolici? Ma ima, bit će. 4000 litara imaš. 4 tone. Da. Malo smo dobili, šta ćemo sad te? A ništa, Pa dobro. idemo doma, a šta sad, to je to. Jo, Gdje ste? Di si Gagi, šta ima, oho. Evo, taman, evo, sad sam se doselio i Da. uz kuću dobio mlin. Opa, Znaš kako super kuća, super, pa di to? Evo, tu odmah preko puta farme. Aha, aj čekaj, idemo mi kombajne, čekaj nas tamo da kombajne spremimo i operemo, pa... Ajde. Dobro. Už platili kakvu kavu, pivu, kaj? Ma pivcu je, pivcu. Nema. Da, hoću. Nema Ugi za tebe pivice, voziš kombajn, to ćeš sve Da, porušiti. Dobro, idemo tu prek polja sad. Ajde. Da, pa to je ovo, naše polje tu pa. Ma kaj bi ja porušio Mirac, ja vozim ko šumajer, čovječe, bolje od njega je. Kod dva šumahera, ali dobro. Eto ti, pa to je pohvala, čovječe, kad ti neko kaže vozit kod dva šumajera. O, I još kad ti neko ko Teški veli, pa to ti je pohvala stoljeća ovoga. povala, da. To je bolje nek da te povalio. Da. A, bože. Ugi, tu, to je, sparkiraj, tu. Aha. Lijepo, ajde vidimo. Ja sam mislio to tamo parkirati. Teški, Kaj? jel imaš one štapove kad avion parkiraju da Ugijana parkiramo? Da, ovaj helikopter. Na vlakuše imamo. A vidiš šta mijenja, gle kak mijenja čovječe, čašit ćeš rame, Ugi. Da. Ako ti ja dam na vlaguću, Ma puškaš rame, Ovo stani, ne idi dalje. Aj, gaši. dobro je, šta hoćete, dobro se ga naparkirao, bolje nego Teški vidi. Gaci to, ajde, Samo gaši. odi vidjet kaj si napravio. Da. Ajde idemo vidjeti, di Gagi, ajde vodi nas sad. Šta se ovo desilo sa Ursusom? Šta ide u železo? Ursus ide kod mene, čovječe. Pa sve ide kod Ugija, šta ide Ko u daleko, železo. Gagi, da ne idemo pjeći. Ma evo, tu odmah, evo. Di je ovo mljekara tu? To ide u Evo talionicu. vidiš, malo je postavio znak da se zna. O, super, O, pa pa to blizu vidi znak, čovječe. Pa ja znam. Stari mlin. Gijagi, dobro. Evo, Gijagi. tu sam dobio ja auto, Opa! O, pa vidi ga. Evo A tu vidi malo bicikla je, vidi Ponića. A, poni. drva. Dobro, to je njegovo, da. A. Dakle, zaradi pare. Tu je taj mlin, šta sam Aha, dobio. to je mali stari mlin. Pa super čovječe, super. Pa to stari čovječe, bolji od tebe, Teški. Čekaj, šta sve to? Jao. A šta sve to imaš, proizvodiš svašta? Pa čekaj, pa Da. mogli bi mi kod tebe onda brašno isto mljeti, jel? Može, šta? Može. Pa da, budiš ti to nama besplatno. Pa da, mislim, platit ćemo ti mi da. Ugi će ti platit, a mi ćemo... Pa Ugija ste već zadužio. Ugija si već zadužio, čovječe, šta ti je? Šta ste se razbježali tako ovi? Pa ja ne znam, gleda vas, trčite. Katastrofa. Šta ti je Teški, šta si poludio? Najlučite ljudi gljiva. Nemojte jest ove gljive tu okolo šta ima po farmi. Dobro, ajde, znaš šta, Mirac, to kad ti već imaš ovu tamo žito, Ajde pa dovezem ja to sad. Teški, sve to u redu, ali nećete plaćati preko mene. Mene ste već zadužili i to debelo. Nismo Ugli, to je sve riješeno. Pa ne, a kuća moja.
Nemaš brige, sigurno nećeš na sudu završiti. Kako nema brige? Zatvor ti ne gine. Ne brini, ne brini. Samo da znate, ja sam ovo posudio. Novac. Kakav zatvor, šta je tebi? Kaj Kakav si novac? posudio novac? Ajme da, možda ga posudio. Aj, Pa majko, dobro, nije bitno što, gledaj, ne brini. Pa da, pa Ugi će vratit, ma ja. Po 2 sam malo posudio. Aha, pa dobro, aj, Bilo vratit puno. ćeš ti to. Vratit ćeš ti to. I to u duplu. Evo ga, ajde, koči. Evo ga. Evo ide Mirac. Evo ljudi, ovo će biti sad epic. Znači, prvi put nešto proizvodimo, ajmo reći pametno na farmi. Nemam sad brašna, miči se. O da. Ajde idemo, će ga Mirac. Na desno Ajde. i to, tu, super. Taman. Znači, koliko je bilo? 4 tone, a? Da. Znači, Gagi, trebamo jedno 18 tona brašna dobiti od toga, kuš? Da. Dobro, ti računaj 16. Da. Dobro, ajde, da, malo ćemo ti spustiti. Pa niš ljudi, to je to, super, šta, kaj, javi nam onda Gagi kad ti to izmelješ, a? Da. Može. To je super sad. Ljudi, imamo čovječe proizvodnju, pa kako je ovo dobro, Ma imamo sve. Di ćeš nešto, budeš nešto natočil, di imaš? Pa nemaš ni stol, čovječe, pa daj, bomo ti kupili. Čekaj, evo, tu ti je stol. Di? Aha, na poletu ko pravi šljaker, evo, a? Da. Pa dobro, da, šta, a to ti je ostalo malo ovoga. Bože, ajde, to mu je ostalo materijala, ajde. Pa dobro, da, pa i to isto ti možemo mi, to će ti Ugi počistiti uz dvorišta. Ma nije problem, Ugi čisti dvorišta, čuva tuđe žene, sve radi čeće, što god treba. O, pa super onda. Da. I ljudi, to bi bilo to od današnje epizode. Ako vam se video svidio, lupite like, share i ostavite komentar. Vidimo se u idućem videu. Pozdrav! Zapratite nas na Trovu, Ugijet stream svaki dan i večeras će biti stream, tako da dođite na Trovo, Ugijet, zabavite se s nama, tamo smo doktor, farmer, kamionđija, sve što treba ljudi, tako da dođite na Trovo, pozdrav!